kapor baman kesngi awalam shipi da undang yalam news. Tynrah Kawei ka turis Assam ya Kawei ka Scooty ha Mawiong. Kawei ka Scooty kalasya Tynrah ha Kawei ka turis Assam kabudani number ASO IFC Pranrew Arsau. Kani kalajya ha kapor lais teng janmet. Kani ka Scooty kabrangya nakmat bat kamut banyeng lawan Kawei ka turis Assam nadin namar ka jipun state jong driver wala nakalyang jong gibasyong ha kani ka Scooty kila aidak manpan sange e kani ka turis. Hanray namar ka jingpan state palat jong ula Tynrah baik ya kani ka Scooty nadin. Bat kani ka Scooty kalaran set hamadan. Bat kibasyong kani ka Scooty ru kila kalon hamadan. Kibasyong kani ka Scooty kidan arngut. Bat Kawei ka samlakan thai nakalyang jong kini ki arngut. Ya mentahi namar ba dang syujia ki syus ngau pangmet malumala. Hanray om tep hadin. Yo bakim pat das ngutu ba. Ya ka jingpang kamet. Namar ba dang syujia. Kapor baman kesngi, subscribe ya ka channel undang yalam news.